Ike u Kaja huma r-rebbieħa tal-Malta Junior Eurovision Song Contest wara trionfaw bil-kanzunetta My Home, illi ntagħżet minn fost 12 kanzunetta li ssir filgħaxija ħadu sehem fil-finali. B'din ir-rebħa żewġ kantanti se jkunu qed jirrappreżentaw lil pajjiżna fil-Junior Eurovision Song Contest li se jsir fit-19 ta' Diċembru f'Pariġi. You can look me in my eyes when you hold my hand, but you won't understand. I got feelings that I ain't never really felt in my life. Il-kanzunetta Running Free kantata minn Mika, Kajlu u Denzel Joe ġiet fit-tieni post, filwaqt li fit-tielet post klassifikat il-kanzunetta On My Way kantata minn Julan Lo. Is-serata finali kienet organizzata fis-sala Robert Sammut fil-Florjana. Bil-votazzjoni kienet maqsuma bejn il-voti tal-ġurija u t-televoting.